ubwo noneho nyuma yo gufata Mikenke hakurikizeho Bitegu ndetse na Irundo bakomeza basesera bikobokobo batikwa barayigarurira. Nyamara iyi FARDC ngifite gahunda. Akabazo nkubaza ngitangira, FARDC ngo bazanye abasikariye bataro kwa Kabila Kabange, iyi force de Tigre c'est pas noir ndetse n'abasikari b'abacancuro ntibagiye gufata cya gice cyose cya Mikenke bakomeza bazamuke. Urumwe mu bavuga yuko FARDC bari kubara nabi ko M23 igiye gita ibahindukana ku rwego rwemereye ngo burya bamenyeye intare kandi intare zitamenyerwa bagiye kuza babasye. Ubinyandikiye muri comment. Hanyuma niki cyabaye uyu munsi tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 kuva masaha y'igitondo cya karekare amakuru yavuzwe mu itangazamakuru byinshi bya Repubulika Iharanira Kongo no kuri réseaux sociaux nayo imirwano nyirizina yabereye muri Minembwe rwagati rwambikanye. FARDC ndetse na wazalendo n'abambari bawo harimo n'abarundi batangatanze kuva kuri Mikenke bataka gace mutsi gace gace kagakenge ariko bafungura amarembo abajyana indani muri Minembwe centre Nk'uko agace kari kaberemo imirwano itorose FARDC ihanganye na M23 mu gihe FARDC yashaka kongera kuza kwigarurira agace ka Mikenke. FARDC wazalendo n'abarundi ariko iki gikorwa nibo bakitumye nibo bagikoze bonyine cyangwa hari ababahaye umusada tabigarukaho uko byagenze. Hanyuma usibye ivyo biri kuvugwa amakuru aremeze ko Madegu wazalendo na FARDC bayinjiyemo ngo nyuma ko bamaze gukora byose baraza kuhinjira nkuko muri ruguru muri Masisi no bari kubigenza. Uduce ngiye kubwira udufate mu mutwe mukaye tugarukaho. Madegu, Ilundu, Kalungu, agace ka Musambia, Prezelo, Gitavi, uduce uyu mwanya tuvugana hari kugaragaramo ubushyamirane butoroshye. Utigute se kandi ko nawe ukabya ndaje nkubwira ibyatangajwe nuna cyangwa se byiri bivugwa zose ubimenye nawe. Hanyuma kurundi ruhande agace ka Bikobokobo nizo karangije gufatwa na FARDC ndetse na wazalendo, ariko igitangaje suko higaruriwe na FARDC na wazalendo n'abarundi ahubwo n'abaturage bahatuye. Umwe mu baturage bawo w'umunyamurenge ati mwabana mwe turagowe, afite imyaka irenga 80, ati turifuza yuko FARDC yafata ibice byose bagiye nafate na Minembwe bari kwereza ibu force kujya gufata Minembwe byihuse ngoye kongera gushyamwa gahenge ibyo bakoze mu gihe cyashize barabibonye bafata uduce twose batwigarura bagarura ubutegetsi bwa leta muri ako karere. None M23 twivuga kirinda abaturage uyu waje ati ninde turamumenya. Sibyo byonyine ibi ngiye mwitegereza imbere y'amaso yanyu ntabwo ari avoka nta nubwo ari imineke si imyumbati si n'ibiti ni imbunda zo mu bwoko bwa F47 imbunda zo mu bwoko bwa masotera boxes z'amasasu ndetse na za RPG imbunda zafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Minembwe. FARDC wazalendo bati nguyu murundo w'ibikoresho bya gisirikare twambuye 23 badusigiye ibikoresho tutashakaga ntitwabwiye ngo dutera inkunga ariko ibi ngibi nabyo tubishyize mu bindi turimo gukoresha. Wibuke misi ishize bajya gufata Mikenke ndavuga 23 niyo yavuze ko yambuye ibikoresho byinshi FARDC gusa ntibigeze bagaragaza video nk'ingi yagaragajwe n'abarwanyi ba wazalendo bavuga ko ari byo bigaruriye mu bice barwanye muri 23 nubwo ku ruhande rwa 23 batigeze bemeza ko batakaje ibikoresho ariko ndaje tubigarukeho zafatiwe he mu kaye gace ibyo urabimenya. Aya mashusho nubwo yirabura n'amashusho ku mirongo y'imbere ku rugamba yashyizwe kuri réseaux sociaux n'abazalendo bagaragaza neza cyane ko agace ka Kavumu akomeje kweramo imirwano itoroshye. Wazalendo muri Mbayo baravuga ko bakubitiye areba inzega M23 yabigerejeho ikabagaba igitero bagahura nuva gusenya. Yego n'imirwano yabereye muri Kavumu ndabigaruka ko bizagenze. Hanyuma umbaze ibyo mu Kivu Majyaruguru nabyo ndabikubwira. Masisi hafi ya Rubaya amahoro ni makeya. Kuva warikare hari abasoda benshi n'ibikoresho bya gisirikare byinshi byageze ku kibuga cy'indege cya Kigoma. Warikare biza byerekeza ku gice cy'uburasirazuba bugana mu bice bya Masisi binyura muri Kazinga bigomba guhabwa abasirikare muri kira cyerekezo ngo bakomeze urugamba kuva Gashenyi batere mpaka bagereye muri Rubaya. None se gushaka gufata Rubaya none ntago biki by'abazalendo gusa. Iyi nkungije ni y'abazalendo cyangwa ni FARDC uramenye ukuri. Aya makuru nayo ndaza kuyakubwira. Amasezerano akomeye hagati ya Kairo na Kinshasa ninakubwiye ko tuzaza kurebera hamwe izakozwe igihe kisigari kirumbo yari muri Kairo mu Misiri kwa RCC. Ibyo baganira n'ibiki ibyo meranije nibihe ubimbaza mu kanya gato nazo mbikubwire. Ariko uyu mugabo kisigari kirumbo ngarategura tumwerangije kubona neza ko imbaraga ze mu gihugu wenyine zitabasha kurangiza kino kibazo arimo kwitabaza imbaraga z'abanyamahanga.
muri guverinoma y'u Rwanda habayemo impinduka, abayobozi bashya bashyizweho n'abangaba ndabakubwira bose umwe ku wundi, ndetse n'inshingano yahawe n'urwego yahawe kuyobora zose uko zakabaye, nta kimwe dusize inyuma, byose turabigarukaho. Njyewe ndi umuhungu wa Kamanzi, ahubwo wowe Rwanda ngo ikaze nzene ku musozo nk'imisanzwe, turi hamwe kamwe ku kandi tumenye ngihatse hatsi iki. Ikaze kuri mwese. Nizo unyemerere duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba, kandi bwo nagutera muri Kivu y'Amajyaruguru, utera muri Kivu y'Amajyepfo, dore ko nawe unyoti no kumenya ibyiriwe none tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu uko ibintu zagenze. Muri Minembwe niho rwambikaniye, nimbuga Minembwe wumve agace kose muri teritwari ya Fizi, ariko mu bice bikikije centre nyirizina ya Minembwe irimwe ibice bitatu by'ingenzi cyane wavuga ngo bibaye tombe M23 yaba yatakaje mu buryo buri full. Agace ka Gitavi Prayer of Mountain, agace k'ingenzi cyane, agace ka Minembwe centre nyirizina na Kiziba International ni Kiziba Airport, ntabwo International Airport bihari, ni ikibuga cy'indege cyo muri Minembwe cyitwa Kiziba. Ibyo nizo bice bitatu by'ingenzi. Yes, hariho n'utundi duce wavuga ko n'ubiti cyo tuvuze, ariko tuduce nkubwiye nitwe duce turi strategique cyane kubona M23 idutakaje yo na Twirwaneho, babatakaje ibintu bikomeye, babatakaje uduce tw'ingenzi cyane ku buryo kuzongera kwisuganya bakabyisubiza byazatwara igihe kinini, bisa nkaho byaba bidashoka nko kunyuza ipataro mu mutwe. None uyu munsi byagenze gute? Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano zo mu gace ka Kivu y'Amajyepfo avuga ko ingamba za Repubulika Iharanira Kongo, ingabo FARDC zongeye kwigarurira imidugudu myinshi ikomeye hereye mu misozi miremire ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo, yari isanzwe yigaruriwe n'inyeshyamba za FC23 Twirwaneho bakunze gutazira RDF n'u Rwanda rwo rutabyemera. Nk'uko amakuru abitangaza, mu duce turi munsi y'ubuyobozi bw'ingabo za Kongo ubu ngubu harimo Mikenge yarangije gufatwa ku munsi wa tariki 10, hakabamo Kalinzi, hakabamo Ilundu yafashwe none, hakabamo Kakenge, hakabamo na Runundu agace ka Ogiyafi. Ingabo za Congo FARDC zikaba zirimo kurinda imidugudu kugira ngo zikumire ibikorwa bisa byo gutera ngo abaturage ba civil. Ni imidugudu kwifata byasabye imbaraga igoranye cyane, nk'agace ka Ilundu ndetse na Runundu n'uduce wavuga ngo twarimo strategy ihambaye FARDC yakoresheje. Nibaza ngo twafashwe muwe buryo utu duce tubiri, kuko Kakenge, Kalingi na Mikenge kuva ku munsi w'ejo twe twamenye amakuru yuko ibice byafashwe 90%. Gusa Ilundu na Runundu ntabwo duce twe twagafashwe na FARDC. Ahubwo none tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu kuva ku isa y'isa 3 za mu gitondo umurwano wabyukiye ku muryango wa Ilundu. FARDC bivuga ko yigabanyijemo amatsinda abiri, abitwa Serpent Noire banyuze mu gice cya ruguru uturuka mu burasirazuba cyangwa se mu burengerazuba bwa Prezero, abandi baca F4 uturutse mu gice kigatina muri Bidegu ariko uturuka muri Musambia. Ubwo bazineza agace ko muri Congo muhita mumenya neza iyo nzira iri hagati na hagati kwa muhanda mugari ugeza kuri rwa rusengero rwa Methodiste rwo muri Madegu, ariko utawugezemo ukiri mu gice cy'urasirazuba uzamuka werekeza kuri Ilundu aho muzerereye hafi y'agace ka Karinga ariko mu gice cy'amajyepfo y'uburengerazuba. Angaha niho abazalendo nyirizina bari baravuze ko bashaka kuzigarura. Rero FARDC ifashwemo na Serpent Noire wa mutwe udasanzwe mushyashya bazaga Kivu y'Amajyepfo na Ibu Force binjiye icyarimwe barasa kuri Ilundu. Mu gihe barasaga muri ako gace wazalendo bari no kugaba igitero muri Runundu bafashijwe na none na Ibu Force. Igitero bagikoze koko ku rwego ruyamereye, intambara irakotsorana kugeza ku isa y'isa 6:15 Ilundu yimaze gutangazwa ko bibaye tombe, kandi none uburyo ngo FARDC kurwanamo bitandukanye na mbere, kuko nka Ilundu bakimara kuvuga ko yabaye tombe yimaze kuba tombe mu buryo buri full. Bari bamaze kwigarurira kuko mwatangiye kumva amakuru ya Ilundu ku masaha y'isa 5 ndavyibuka, namwe sangwa mwakurikiye ku mbuga nkoranyambaga. Gusa ngo ntago M23 ikavuyemo mu buryo bwuzuye, ndetse n'abazalendo nubwo bakunze gushyuhaguzwa ngo bandika ko rezo sosio ibyo bakoze, ntago bakanditse yuko aka gace kabaye tombe. Byavugaga na bamwe mu makuru cyane amakuru atuka muri cyo cyerekezo, bivuga yuko aka gace kabaye neza tombe ku isa y'isa 6:15. Uduce twose twatimo position za M23 bamaze kutwigarurira, ndetse imbunda nyinshi za M23 bamaze gucecekeshwa. Aka gace gisivugwa neza ko kari mu bugenzuzi bwa FARDC. Runundu aho wazalendo yakoreraga hageze drone inshuro eziri zose,
ziza gutanga renfort kuri bano bazalendo ariko na FARDC yinjira maze barakinza. Harimo position eshatu za M23 harimo n'imbunda ya rutura. Iyi ngiyi wahombeje abasirikari ba FARDC tujye twepimira cyangwa se bajye babivuga namwe mu byemere. Bakinjira abazalendo binjiye mu gice kimwe, aba FARDC binjira mu kindi batera bagana indani muri runundu rwagati. Imbunda ya M23 iri ku musozi w'Urunundu hafi y'Itaba batangira kurasa batumbere neza ari kutuka FARDC. Abasirikare batandatu icyarimwe ba FARDC bise bagwa aho ngaho. Ibyo byanagaragajwe n'abaturage bavuze ko babonye imirambo itwarwa, abandi bakomeretse. Umujinya ufasha FARDC kwiba iyo mbundi iri kurasa abasirikare benshi. Hanyuma niho bayisohereza za drone zizigenda zikubisasa kuri position irimo kurasirwaho iyo mbunda nk'iyagatera ngo imbunda iticecekeshwa bizako kanya ntiyongera gurasa. Nimba bahise bakubituma mu mutwe umusirikare urimo kwirasisha, nimba ariyo bamanyuye nabyese menyekana cyane. Gusa iyo mbunda isicecekeshwa niho FARDC isigo taguta inguni zose birangira kagace kabaye tombe mu maboko ya FARDC n'abambari babo ari bo bazalendo. FARDC kuvuga yuko ikirimo gukora gusa kurinda iyi midugudu yose bigaruriye ku mpamvu imwe rukumbi, gukumira ko M23 ngo n'abambari bayo bagaruka kubuza umutekano abaturage ba civil. Muri make cyo bari guhora cyane gishyizwe imbaraga no kurinda uburenganzira bw'abasivile, bakabarinda ibitero uko bizagenda kose. Kuko FARDC ivuga ko ari kikizeho umutima gutanga umutekano wuzuye ku baturage b'abanyamurenge muri kiriya cyerekezo. N'abaturage b'abanyamurenge FARDC ivuga ko izaniye umutekano abo M23 na Twirwaneho bamaze igihe kinini bavuga ko bakorerwa genocide ikorwa na FARDC na FDNB, bakorera genocide nzakarenganizo zo muri karere. Nyamara kuri ngo baravuga yuko bo icyo bazagina abaturage aragnoro n'umutekano. Izi ni inkuru zinyuranye cyangwa se n'amagambo avugwa n'imande ebyiri ariko anyuranye. Bamwe ati nimwe mwicanyi, abandi ati nimwe wicanyi. Tuzanye umutekano, abandi bati dushaka kuzana umutekano. Ibintu bisa nkaho birimo gugunganisha imitwe. Amakuru aturuka mu gisirikare arasaba abaturage bose bo mu Minembwe gushyigikira ibikorwa byo kwigarurira amahoro, ituze n'umutekano biri gukorwa muri ako karere bikozwe na FARDC, ngo nibwo amahoro n'umutekano bazabibona byuzuye. Bakomeza bashyigikire FARDC, bakomeza bashyigikire wazalendo na FDNB, ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Amahoro n'umutekano bikwire. Bisa naho bitandukanye no mu minsi yashize uko FARDC yarwanaga mu nkengero gusa. Uyu munsi kugenda binjira mu imbere gake kandi agace bafashe bakagafata mu buryo bavuga ko buri full. M23 bayigije kuri cyane ku buryo kongera kuza kugafata bahita bitangiza indi operation nyirizina. Ubundi hari uburyo umva agace umva ngo bagafashe, wenda tuvuga na gace gafite kilometero kare nda 25 bagafatamo kilometero 20 izindi 5 ziki mu maboko y'ubahanganye. Ubu ngo ntago ariko bimeze muri Minembwe, nga gace kose ukumva ngo kafashwe kariko kafashwe totally. Nko bazalendo na FARDC barimo gutangaza bakavuga ko utwo duce twose turindi umutekano. Nk'uko amakuru menshi yo muri ako gace abivuga, ariko kandi kongera kwigarurira imidugudu byakiriwe neza n'abaturage batahishe ko baruhutse nyuma amezi menshi ngo y'inyeshyamba zimaze zihigaruriye. Bamwe mu baturage baganira n'ibitangazamakuru nk'uko iki kinyamakuru cyangwa se umunyamakuru witwa Batubenga yabivuze, n'abandi muri Congo Tazama Radio Info n'abandi bivuga ngo bari bamaze igihe kinini cyane bahangayikishijwe n'umutekano muke baterwa n'inyeshyamba za M23. Barabyukara amafoto yakunze gukwirakwira agaragaza M23 ikubita bamwe mu basivile, ariko ngo bari bakoze amakosa, ariko abasivile bakavuga yuko ngo ari akarengane bahura nako mu bice byose igenzwe na M23. Niyo mpamvu batangaje yuko ngo bamwe baruhutse cyangwa se bikari bya bitinda abaturage babura uko bagira, uzo wese bakamukeza nyine bakeza uwimye. Hanyuma ibyo kandi bikiyongera cyane kuko ngo bivugwa ko hari imyigaragambyo cyangwa se imirwano yabaye, ariko agitamurikana none uburyo bw'ibyishimo byakozwe mu duce tumwe na tumwe nyuma y'itangazwa ry'uko ingabo za leta zihigaruriye. Ngo abaturage bakwiriye imihanda bishimna cyane kuza kw'ingabo za leta na wazalendo, bati twe tubanyotewe, twe tubategereje by'igihe kinini cyane, mwe mwaratinze namwe murakabya. Barishima batera hejuru bati murakaza neza. Buretse gato, nimba agace ko muri iki cyerekezo cyose duce tw'iki cyerekezo dukomeje gufashwa na FARDC yazanye umujinya turi kubona ku mirongo y'imbere ku rugamba, niki bivuze? Mbaza ngo none abasirikari ba FARDC bari basanzwe bagiye he? Hari amakuru naraye nkubwiye ku mugoroba tariki 10 z'ukwezi kwa 11 z'ukwezi kwa 6 Python avuga ko yabanje gutangazwa n'23 bavuga yuko babonye ibikoresho byinshi bya gisirikare muri bunda za rutura ngo bijyanwe ivanwa Pwezero bihungishwa.
kumbi hari n'abasirikare benshi ba FARDC basanzwe bavanywe muri izo nzira ngo nta musirikari wo ku bwa Kabila wemere kujya kuri front line kuri iyi nshuro. Umusirikare wese wo ku bwa Kabila ntabwo yemere kujya kuri front line. N'abasirikare gusa batozwe ku bwa Tshisekedi Chilombo bazanye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Niyo mpamvu yami bare twibaza ngo mbese bose baje kurwanya kuri Minembwe. Nicyo yari ivuze. Uwitwa ko ari ku butegetsi bwa Kabila Kabang utarongeye guhabwa andi mahugurwa cyangwa se indi myitozo mishya. Wese amusubije inyuma mujyana Baraka ngo bazana abandi basirikare b'inkorokoro bari kumwe na wazalendo badatinya urugamba bagomba kurwana intambara. Ngo niyo mpamvu insinzi yabonetse. Really? Force de Tigre, Ibu Force, Black Snakes cyangwa se Saipad Mwal niyo bagomba kurwana n'urugamba bafatanije n'abarundi n'abacanshuro. Ubwo byatanga umusaruro niko benshi babibona. Tujye muri Madegu n'utundi duce twakikije. Ndagira ngo itegereze ikarita unitegereze ubushushanyo buhari tujye kugenda tusesengura kamwe ku kandi. Dore kuri aka gafresh kambere. Aga fresh gaturuka muri Katuriro ya kabiri umanuka ujya muri Madegu. Ndi kugira ngo uri kubibona neza. Umanuka ujya muri Madegu. Hari muri Katuriro hateganye cyangwa se ni kamwe mu gace ka Mikenge. Hari mu biganza byande bya FARDC nawe nikuvuze nibyo. Abanga barwanye bagera muri kara gace baturutse mu gice cy'Uburasirazuba uri kubonamo ibara ry'umuhondo risa n'umuriro. Abasirikari bazamutse baturutse Pwezero bangana na 23 muri aka karere ndetse muri kano gace bivuga yuko bakorewe operation bise Operation Muzunga cyangwa se Operation Muzunga. Iyo operation ya Muzunga cyangwa se bise Muzunga abasirikari baba FARDC bakunze nabo kugiragiza kubwira mu Kinyarwanda nk'ukoreshwa muri kara karere ka Minembwe. Ngo bayiteguye gute? Bashaka kwinjira muri Mikenge. Gusa bazi neza ko 23 iri muri Rusankuku. Hafi iyo shusho y'umuhondo. Hanyuma bamenya ko kugerayo biragorana cyane. Waruzwe abasirikari ba FARDC bavuye muri Pwezero bazamuka inyuma ya Rusankuku baragenda bagera hafi ya Kituriro ariko agana ruguru maze batangira kurasa barasa imbere bageze babonye M23 igize imbaraga nyinshi bamwe muri bo basa naho bigiye inyuma birukanka babandiye muri Rusankuku basa naho batsimwe na M23 kumbe baruguru yabo bahise bamumanuka basanga M23 abatutse gimwe mu cyerekezo bahungiyemo cyo muri Rusankuku cyasugana muri Pwezero bitasubirana inyuma M23 ubundi ubwo nugukizwa n'amaguru. Muzunga mu bitekerezo bya M23 ngo nicyo bahise bayitera na Twirwaneho bahita binjira indani muri Minembwe agace bakarekura gutyo bahita bambukanye bagera muri Mikenge. Yabaye operation yamaze ngamasaha 3 ariko yabaye operation ingenzi cyane kuri no rugamba. M23 nayo tugiye kongera gutegura none uriyo natwe tugiye kugarukana imbaraga nta ntaririsha nta duburirisha tugomba kuza duhangane namwe. Hanyuma ndagira ngo witegereze nanone ifresh ya kabiri. Ifresh ya kabiri iraza ikagera muri Pwezero. Pwezero wayifata nkaho ari liye strategique. Nakubwiye ko FARDC yagerageje gutuma iyi liye cyangwa se aka gace kadahinduka battleground, agace ko kurwanirwamo. Aho bagaraga proteja barakarinda bashyirwa na buhanga ryabo ndetse n'abasirikare benshi bagomba guitegura kujya muri za front zitandukanye nimwe baturuka. Amakuru yemeza ko rero nyuma yo ko bamwe bavuyemo bakajya muri kiriya cyerekezo kirogisankuka akagera muri Mikenge, abandi bavuye berekeza mu gice kigana kuri Mutunga ariko bashaka gufata Irundu Kalinji n'agace ka Madegu. Bose batutse muri la position ya Pwezero. Itubona neza ko ibyo bice byose babigize ibice strategique byo kurwaniramo cyane. Irundu umudugudu wa nyuma rero uri mu nzira igana muzi wa Minembwe. Ubu nguragenzurwa n'ingabo za FARDC ishyikiwe na wazalendo. Niyo makuru gutangazwa n'abazalendo ko ubu Irundu yageze mu maboko yabo bamaze kwinjira maturutse kuri Pwezero. Abasigaye FARDC gufata Irundu kugira ngo ubyumve neza. Umusozi muteganye witwa ngwiki? Aho ngaho uhagaze ura musozi wa kurya iwanyu witwa ngwiki? Uwo nguwo uri hakurya iwanyu kilometero bitageze kuri 5. Uvuye aho uhagaze. Umuntu hari yabari kureba iwanyu urikize ngo yego unazunguza umutwe. Dufate ko uwo musozi uriho ari wo witwa Minembwe, hakurya yawe ari wo hitwa Irundu. Ntabwo nyine Irundu ari muri centre ya Minembwe. Ariko urabona neza ko uri hakurya yawe nawe uraho ngaho uwarusha indi mbaraga yavanumwe muri birindiro arimo. FARDC rero bavuga ko yafashe uwo musozi wo hakurya yawe twise nka Irundu tugushyize nko muri Minembwe. Irundu wegeze mu maboko ya FARDC bamaze kuyirukanamo M23 nyuma kuvana abasirikari muri Pwezero bakabigiza imbere nkuko biri gutangazwa. Amakuru akomeza avuga yuko imirwano ikomeje ku musozi wa Kitavi
aho ibirindo z'umutwe wa M23 Twirwaneho biherereye. Ariko ibi biri kurwanya kuri uyu musozi wa Gitavi Prayer of Mountain, ndavuga hangaha ntabwo ari imirwano yo kuri terrain yo kubutaka hasi, oya, kuko ni imirwano yo guturuka mu gice cya ruguru, si epfo, guturuka mu gice cya ruguru muri Misenge, barasa bakoresha imbunda zirasa imizinga, bakoreza ibisasu ndetse na za drone, basha gusenya position ya nyuma, wavuga ko ariyo position ikomeye ikikije Minembwe centre, kugira ngo M23 bayicine burundu. Ariko akibazwa ibibazo bitatu gusa. Mu gihe position kuri Gitavi Prayer of Mountain iri imaze kuvanwamo na FARDC, biramutse bahiriye nimwe nuko bitabahira nyine birashoka kuri front line cyangwa kunyanga imbere ku rugamba, burusha kubona ko nayo M23 abesuranye ibakubita hareba inzega irandagaje nyine ku rugamba, bimeze nk'umukino w'umupira. Ifirimbi ya nyuma yavugwa wavuga ngo mwatsinze umupira, abafana b'amakipe muravuze ngo hoya, no ku rugamba niko bimeze rero. Ariko biramutse bibaye ngombwa ko FARDC ifata iyi musozi wa Gitavi, position zose zimo za M23 bakazivanamo nko batangiye gushaka kuzisinya koresha drone zabo za kit 6 ndetse na kamikaze. Hari ibintu bitatu biri gutekerezwa. M23 yaca hehe iri guhunga? Ndacecetse kugira ngo mbwire. Nawe tekereza, reba aho hantu hose. Urebe agace ka Madegu, munsi yako harimo Gakenge karimo FARDC. Urasazwa kuri Pwezero, Kalingi, Ilundu harimo FARDC. Ruguru rw'isankuku Mikenye harimo FARDC. Hafi ya Bijombo hari FARDC. Agace ka Gitavi urabona niko gasa nk'akari kurande, ariko n'ubundi hakurya muri Mwenga hari FARDC. Baramutafunguye iyi nza bakayifata. M23 yahungira. Ntabwo mbizi. Gusa nicyo FARDC ngishaka ija kuvanamo ira Gitavi, buri gahita ihuriza hamwe imbaraga yinjira ndani none rwagati kuri Methodist Trust, kuri Kiziba Airport, Madegu na Mutunda, ndetse uga gace kose ka Minembwe nyirizina bakaba kajagajaze kugeza bageze muri centre ya Minembwe, ariyo centre mubona mbena hanga kujya kwigarurira bigita bitaginga igisubizo cya nyuma cyo gufata gace kose bakakazana umutekano. Twekora biraza kubakunda amasari imbere, ibyo simbizi. Gusa nicyo kintu cy'ingenzi bashaka. Ihoro ry'ingabo za FARDC, FDNB, FDLR, P5 na Wazalendo barishinja ko ryagabye ibitero bikomeye ku mihana y'abanyamurenge ikikije Madegu centre. Madegu murabonaho indi shusho y'umuhondo ahangaha, ni nabwe mugire mukurikirana buri kantu kose. Hariho Madegu Church, ariko centre ya Madegu ahangaha nashyize aka kantu k'umuhondo hafi aho ngaho. Rero FARDC irashinjwa ngo kwarasa ibisasu byinshi muhano ufatwa nk'ubuhungiro bw'abaturage benshi muri kino gihe, bitewe nuko urebye niko gace katari kari kuvugwamo imirwano. Buti reba kuri Pwezero ufate ya midugudu yakikije, kuri Sankuku, Kalinzi, Ilundu, ufate Kituriro muri Misenge, ufate Minembwe centre, ubona abaturage bose bagakwiriye guhungira muri kino cyerekezo. Ngo rero bari kwarasa naho kubera iki? Bivuga ko ari ngo na M23 iri kuhinjirira. Amakuru ajya kuri kino kimwe yitwa Radio Umurage avuga ko izi ngabo zaturutse mu irembo rya Kalinzi zabashije gufata agasozi ka Ruhim n'Amavi mu gihe gito. Icyakora nyuma y'iminota ijya kuri 30 ingabo za M23 Twirwaneho zahagabye igitero gikomeye cyane, basubiza inyuma ingabo za FARDC bajya hakujya Rwiko kugira ngo batange umutekano kuri Madegu. Nyuma bakomeza bagira bati ibitero byo mu kirere bikomeje kwibasira imihana itandukanye, ari nako ihitana ubuzima bw'abaturage. Ku ruhande ibitero byo ku butaka navyo birakomeje, hagamijwe gufata uduce tw'ingenzi duhanamiye Madegu centre. Uduce duhanamiye Madegu centre no duce turi bugufi cyane hangaha bifuza kwigarurira ngo baturangize bavanemo M23 ndetse na Twirwaneho. Amakuru atuka kuri kino kinyamakuru akomeza avuga yuko nubwo umutekano ukomeje kuba muke muri kara karere muri Teritwari ya Minembwe, ingabo za M23 Twirwaneho ziyobowe na General Charles Sematama ngo zikomeje guhangana n'ibi bitero ku manywa na nijoro mu rwego rwo kurinda abaturage n'ibyabo zose muri kara gace bakaza kumwe mu mutekano. Igitero cyari giturutse Gakenge cyasubijwe inyuma ho gato byagarira kwa Rutanganda mu ndake zo kwa Karambi. Nubwo bimeze bityo ariko umwanzi ngo aracyari hafi y'utwo duce kandi akomeje kwisuganya mu rwego rwo kongera kugaba ibitero ku mihana ituwemo n'abaturage. Umwanzi bavuga ni FARDC n'abambari bayo. Birumvikana neza ko urebye hari bitangazwa n'abazalendo n'itangazwa cy'ino kinyamakuru bavuga ko kigamiye kuri Twirwaneho, bose baremeranye neza ko imirwano muri kano gace ari imirwano iremereye ikomeje gutuma FARDC yibasira agace ka Minembwe ku buryo wavuga yuko uisa ku isaha ibintu byahindura isura. Gusa nkuko mwumvise kino kinyamakuru Radio Umurage kibivuga, ikinyamakuru ko kibitangaza nuko kano gace nako bwako M23 Twirwaneho
ari yashyikiwe na M23 nabo bashikamye bari kurwana umuhenerezo ngo ariko akasubiza inyuma FARDC agace bakagenzura. Buretse gato Bikobokobo nayo yafashwe Ibufers bati mufate n'ahandi ndio bari kubwirwa mufate n'utundi duce twose duturanye na agace ka Bikobokobo. Kwigarurwa kaka gace zateye benshi kwibaza byinshi, biraza kugenda gute, biraza kurakira gute. Zakayo Sebikamiro w'imyaka 84 wahuriye mu mudugudu wa Bikobokobo ku misozi miremire yo mu gace ka Fizi atanga ubuhamya bw'uko umutekano warushijeho gutera imbere cyane mu gace atuyemo. Agaragaza ko ubu ngubu ari ingenzi cyane ko aka gace ngo karindirwa umutekano nabo yita aba FARDC batanga umutekano. Uyu numwe mu baturage bo muri ako karere watangaje ko bifuza kubona hose acungirwa umutekano. Yavuze ko nkuko uyu muturage nyine atanga umaze imyaka myinshi aba muri ako karere bivuga, abaturage ubu babayeho mu mahoro bayobowe n'ingabo za Congo n'izo Burundi ziri muri ako gace bacungiye umutekano bikomeye cyane na FARDC na FDNB. Ndashaka kumenyesha abaturage bose bo muri Congo ko turi mu mahoro hani Bikobokobo dushyigikiwe n'ingabo zacu za FARDC n'izo Burundi. Uyu musaza niko yatangarije unyumanya makuru yitwa Daniel Micombero ati twibereye mu mahoro agace karatekanye. Rero ni bakomeze banarwane afate n'utundi duce bagende banyaruke bagere muri Minembwe. Uyu musaza abona neza ko ingabo za leta ya Kongo arizo zitanga amahoro ya nyayo kurusha uko ari babayeho mu bihe bishize, kandi ngo bibaho icyizere cy'uko ejo hazaza mu gihe haba ari umutekano utangwa na FARDC haba ari heza kuruta uko amaze iminsi bari mu bwoba bwinshi bw'intambara ndetse n'ibisasu bitarangira muri kara karere izagiye bibagwa nabi, buryo nyine babona ko ari ngombwa ko babone umutekano uturutse kuri FARDC. Niyo magambo yakomeje gutangaza avuga ko bifuza amahoro n'umutekano. Iburi kubona imbere yawe nibiki? Ni ibikoresho. Amakuru aremeza ko FARDC yigaruriye ibikoresho byinshi bya M23. Imbunda zitatangajwe umubare, amasasu to box twinshi ndetse imbunda z'amoko atandukanye. Amwe makuru yabanje gutangazwa n'abaturage batuye bavuga ko M23 Twirwaneho ifite ibikoresho byinshi maze ibinyecumi by'imyaka muri kara karere. Bimwe babikize mu buvumo barabibika, ibindi bari kumwe nazo. Ndetse unitegereje neza ubona bimwe muri byo bikoresho kuko ari ibyakera, bimwe byaguye ingese bisa nkaho byiteguye igihe kinini cyangwa se byateguye igihe kinini kugira bizakoreshwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. FARDC rero yafashe umurundo wazo ivuga ko ivyo bikoresho bavyambuye M23. Gusa nubwo FARDC na wazalendo bashizanze aya mashusho bagaza ko ibyari bikoresho bambuye M23 n'amashusho atagenzuwe neza ngo bimenyekane ngo ninde wayafashe. Gusa ariko ni ibintu byanumvikana abaye ari amashusho ariyo cyangwa se atari nariyo, ni ibintu byumvikana. Burya niba igisirikare kiri kurwanya mu gace runaka bakacyambura position, agace cyari gishifitemo ibirindiro, ujye utekereza ibintu bitatu ako kanya nta nubanje kubikubwira. Icya mbere biba bishoboka cyane cyane ko hari ibikoresho nyine byatakaye bihasigaye byasizwe n'uwari uhacunze wandiriye umutekano wo bahambuye nyine, ubwo byose ntiyabyikorera icyarimwe ngabijyane. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, abasirikari bashobora kuba bahaguye bari guproteza kugiye position idafatwa. Icya gatatu, kuba bari gutegurana none kongera kuza kwisubiza iyo position bitewe n'uburemere bw'ibyo batayemo cyangwa se basizemo. Ivyo ni ibintu ugomba guhita wumva vyako kagnya mu gihe kuvuga ngo position yafashwe. Nibyo byabaye kuri Mikenge bwafatwaga na M23, position bayifatiyemo ikoresho byinshi bayica abasikare benshi ba FARDC, ariko mwabonye comeback yakozwe na FARDC iza kongera kwisubiza iyo position uko ari uburyo bayicunga banayifite amakuru yuko yazafasha mu bihe biri imbere mu yindi biserekezo. Aha rero nako bizagenze kuri M23, position zabo bafashe bagaragaza bimwe mu bikoresho byinshi bya gisirikari ngo bafatiyemo babizambuye M23, harimo ibibunda, harimo bisasu, harimo za bombe, harimo amasasu matoya, harimo boxes ndetse byinshi nkuko mubona imbere yanyu. Ibyo byose rero kuzambura M23 ngo ntagara akantu gaciriritse ahubwo igaragaza neza uremere bw'intambara iba yabaye maze bakaza gutsinda. Kavumu mvuga iki ndekiki abazarenda ko gutangaza ko barwanye na M23. Gusa wibuke ko ku itariki 10 byavuzwe neza ko abari muri Mbayo batangiye kuraswa ibisasu nyuma ko bamaze gutera mu cyekizo cya Lwilo na gace kari mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'agace ka Kavumu. Lwilo yatangiye kuraswaho rero n'abazarendo baturutse mu gice cya Kabuzi Biega
bashaka kwigarurira iyo rwiro muhite bafatana katana bavemo bigira imbere basha gutera Kavumu n'abandi bahita batuka Mbayo bataka batera Kavumu ngo ne bayigarurire. M23 imenya rugikubita rero itangira gusuka ibisasu muri Mbayo wafata nka position nkuru y'abasekari ba Wazalendo na FARDC ba muri kara karere hafi ya Kavumu centre, ndavuga muri territoire ya Kabare. Amakuru yemeze ko M23 yo mu kugaba ibitero muri Kavumu uturutse umugaba ibitero muri Mbayo uturutse muri Kavumu ng'Abazalendo bagerageze gukumira ibyo bitero no gusubiza inyuma M23. Mu byo bavuga ko bishe abasekara benshi ngo ba M23 ndetse agace babasha kukigarurira cyangwa se gukomeza kurinda umutekano mu buryo bwuzuye. Ngo nimirwano abereye muri Mbayo, Kaburungu, Buragara ndetse na Kibati akorera muri territoire ya Kabare, kandi ikaba byagiye neza ng'Abazalendo bihagazeho aho ngaho muri Kavumu. Nta makuru arambuye menshi aratangazwa kuri urugamba rwabereye muri Kavumu, ahari ninza kuyamenya ndaza kuyakugiza mu masaha ari imbere kuko birumvikana neza ko urugamba rwabereyemo byinshi. Kimwe no muri Masisi. Muri Masisi na urugamba rwongiye kuba agace ka Kasenyi niko gace k'ingenzi kari kuvugwa mu rugamba gateganya n'agace ka Kinigi bifuza kuva kumwe ajya gufata. Nyuma kugerageza kurasa kuri M23 ngo bafungure inzijya muri Kinigi bakamena hari kurasa ku Rutare cyangwa se n'umunsi kuri kuri mu Itare Rutare, ngiye kuba ngombwa ko FARDC ngikenera indi renfort. Renfort yatanzwe nimba ari renfort iturutse muri Warikare cyangwa se niba ari yaturutse Kisangane, bikomeje gutera urujijo kuko tariki 10 ku isa 5:16 ubutaka bwa Kigoma ku kigo kindi cya Kigoma ho muri Warikare haguye kajugujugu eshatu za gisirikare. Ibyo kajugujugu ibyo zazanye ntabwo bizwi kugeza amagingo aya, gusa ni za kajugujugu nini za MI28 zaje zikabwa ku kigo cy'indege cya Kigoma. Nimba zizanye ikoranabuhanga ry'abacancuro b'Ababiligi bari muri kiriya gihugu nako abasikari b'Ababiligi bari bazanye abandi basikari cyangwa se ibikoresho bya gisirikare ntibizwi. Gusa nyuma yaho ku isaha y'isa 10 ushyira ku mugoroba w'uyu munsi tariki 10 n'amasaha y'igitondo cya karekare habonetse umurongo muremure w'abasikari baturuka muri mu gace ka Rutoboho, abantu baturuka muri Mitwa berekeza muri Kazinga. Uyu murongo w'abasikari bajya gutanga renfort. Niba igomba gutangiza urugamba rweruye kuri M23 ntabwo bizwi kugeza ubu, ariko nyine nawe urabizi neza umusikari kuri battleground cyangwa se ku murongo w'imbere ku rugamba kindi kintu abasonuye ntabagiye guhinga amateke, ntabagiye kubagarira dodo, abagiye gukora urugamba nicyo kintu cyo kimujyanye no diplomeye. Rero kabishoboka cyane cyane ko kwitegura intambara itoroshye kuri M23 direcord nayo bayishinja bangwa yarateguye abandi basikare benshi ndetse ubu ubaya irindishijwe imbaraga nyinshi kugeza ku rwego Bazalendo n'abakongomani benshi bashinje M23 gukoresha n'abafaransa muri cyo cyerekezo kugira ngo bazarwane kuri Rubaya bayirindira umutekano ku buryo ngo M23 itazongera kuyitakaza. Ibyo tubarira igihe cyabyo. Amasezerano yo ufatanya hagati y'ugu bibiri. President wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yahuye kwa gatatu na mugenzi we wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi kugira ngo baganire ku gushimangira ubufatanye hagati y'ibihugu zabo zombi Congo na Misiri cyangwa se Egiputa. Nyuma y'ibiganiro zabo birimo ubutumwa intumwa zemewe abakuru b'ibihugu zombi bayoboye isenwa ry'amasezerano menshi y'ubwumvikane cyane cyane ajyanye n'inama za politiki na diplomasi, kubaka ahantu ho kubagira indwara z'umutima n'imitsi mu kigo cy'ibitaro za Renaissance Kinshasa, iterambere ry'imijyi n'imicungire y'umuzi ndetse no guteza imbere ishoramari ry'ibihugu zombi nk'uko ibitangazamakuru za itangazamakuru rya Presidence ribitangaza. Wumvishe icyo amasezerano ashingiyeho cyane cyane harimo ingingo zitandukanye, ariko twirebeye ku ngingo ebyiri: politike na diplomasi. Kongo muri iyi ntambara y'u muri sezo bwa Kongo yakoresheje ibikorwa bibiri cyane byo kurwanisha. Yakoresheje diplomasi ari kimwe n'abanyapolitike bagakoresha ndetse n'intambara kuri front line kugira ngo imbere ku rugamba. Abantu bafatanya ikorwa n'ubundi bagiye bashakwa, bamwe bashakwa kujya bakenere cyangwa se gufasha gushakisha uburyo bwo gutsinda mu buryo bwa diplomasi batsinda aho bita u Rwanda cyangwa se M23, hanyuma banashaka abafasha bo kubya gisirikari bokora urugamba kuri tere kuri front line. Ibi rero keshimaje cyane cyane ko na Kairo iri kuzanwa mu bufasha bwa cyase mu buryo bwo gufasha Tshisekedi mu bijyanye na diplomasi na politique. Imihango igaragaza ubushake rusange bwa Kinshasa na Kairo bwo gushimangira ufatanye bwazo mu nzego z'ingamba mu guteza imbere itembere ry'ibihugu zabo zombi ndetse no gukomeza gushimangira ubwo bufatanye bw'ibihugu zabo zombi. Amakuru yamenye ku gihugu cy'u Rwanda ni mu minuka nshya zatangajwe mu ijoro ryakeye muri leta y'u Rwanda zirimo kuzana Lieutenant General uri mu kigo cy'izabukuru Emmanuel Karenzi Kalaki
mu nshingano za diplomasi ndetse n'abandi basirikare nabo bahawe inshingano za diplomasi byanibajweho cyane. Muri izi mpinduka Perezida Paul Kagame yasabiye Kalake kuba ambasaderi w'u Rwanda mu Bushinwa, Major General Emmanuel Bayingana agirwa ambasaderi muri Israel, naho Colonel Richard Jean Note Ruhunga aba ambasaderi muri Pologne. Sibyo gusa ariko bwa mbere kandi u Rwanda rurifuza kugira ambasade muri Espagne, aho muri izi mpinduka bashyize ambasaderi Christine Nkurikiyinka wakuwe ku mwanya wa minisitiri w'abakozi n'umurimo, ngaza bari bujya guhagararira u Rwanda muri Espagne. Muri izo mpinduka kandi zatangajwe hirukanywe Jimmy Gasore wari minisitiri w'ibikorwa remezo hamwe n'umunyamabanga wa leta muri iyo ministeri, ambasaderi Uwihanganye Jean de Dieu. Hanyuma aba basimbuwe na Damiye mu Rwanda Shyaka wagizwe minisitiri wahawe abanyamabanga ba leta babiri barimo Armand Zingiro na Colonel Claudien Bizimungu ari bazaba bamufasha cyangwa se nk'abanyamabanga muri iyi ministeri. Rero wabona yuko hari impinduka zifite icyo zivuze, uko nk'urwego rushinzwe abakozi n'imirimo zaba ambasaderi ni byanga bikunda ni bifasha igihugu gukomeza kugira ubuzima bwiza. Ino mpamvu henshi avuga ati nk'umukuru w'igihugu yabonye aho buri wese yagenda agashyita itafari rye mu kweza kubaka igihugu cyiza kandi gifite iterambere rirambye. N'iminira ahangaha ntagaruka amakuru ashize, habongera ubandi natwe amasaha ari imbere uramenya byinshi. Kubwe neza, amahoro, imishana y'amahirwe n'ibyo nkwifurije. Salam shalom.